إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barlık galemlerini bütün dünyanı yoktan bar kılıp, iksiz çiksiz rizıkların, nimetlerin birip, terbiyelep turuvchi Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga cın köngüllerimizden eytken hamd sanalarımız, maqtavlarımız her vakitte bulup tursa idi. Seyikli Peygamberimizge, yol başçımızga, jitekçimizge, bütün işlerimizde örnek bulup turuvchi ahir zaman Peygamberi, Allah Rabbimizning eng seyikli Peygamberi, bizning yaratgan suygan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge çın köngüllerimizden eytilgen salavatlarımız hem selamlarımız her vakitte toktavsız erişip tursalar idi. Allah subhanahu ve teala şuşu Şaban aylarımızını mübarek kılıp, şuşu ayda kılgan izgi amellerimizni kabullardan kılıp, şatlık bilen, il, gün tınışlığında, sağlık, selametlik bilen, can tınışlığı bilen, gailelerimizin tatılığı bilen, birbirlerimizge qarata ülfet, mehabbetli bulganımız halde, Ramazan ayların qarşı alıp, şatlık bilen, Ramazan urazaların tutup, Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'nın rizalığına hem ahiret günlerinde Firdevs cennetlerine erişüçülerden bulsak idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ramazan ayından qala en köp uraza tutkan ayı var. Ramazan ayında elbette onda söz yok, onda bir ay, yaki 30 gün, yaki 29 gün tutabız. Ay neçik kilse, şuşulay tutabız. Lakin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından qala ayını tuturup diyerlik tutkan ay ol Şaban ayı. Mine biz şuşu ayda. Usame ibn Zeyd radıyallahu anhuma, Zeyd ulu Usame rivayet kılgan Hasan bulgan hadiste ol sıragan. Kim ol Usame? Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin asrauga algan ulunun ulu. Zeyd Peygamberimizning yaratgan kişisi ulu bulmasa da, baştan ulum dep eritken bolsa da, Allah Teala bitinde asrauga algan ullarını ulum dep eytmeske kuşkaç, anarga özünün etisinin ismi bilen deşe başlaylar. Lakin Peygamberimiz onu öz ulu şekilde yarata.
Şoşa ulundan onun cemaat onun ulu Usame dünyaga kele. Şoşa Zeyd'nin ulu Usame. Mene şu Usame radıyallahu anhu bir vakitni sıragan Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah elçisi, min di senin di şuşa ayda bik köp uraza tutkanını körem başka aylarga qaraganda di. Başka aylarda bitinde cemaat onun sünneti nıklı, taza sünneti var. Ayının ortasında 3 gün uraza tutu. Hem şolay yok atnaga 2 gün uraza tutu, şolay yok sünnet. Düşembe hem penceşembe günleri. Lakin cemaat Şaban ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir köp uraza tuta. Hem şoğa göre şuşunday sırav bire Usame ibn Zeyd radıyallahu anhuma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap bire. Hâzâ şehrun yağfulu fihi kesirun minen nas. Şuşa ayda di bir köp kişilerdi bir taraflık körsetelerdi. Bir taraflık, yani ravnaduşi, bir taraflık körsetelerdi. Niçin? Çünkü ol 2 ay arasına urnaşkandı. Şaban bilen, Recep bilen Ramazan ayı arasındadı. Şaban ile Recep ayıydı, haram bulgan ay izgi ay. Ondan sonra geldi hazır Şaban, onlara kele Ramazan. Recep bilen Ramazan ayı ortasında tırganga göre köp kişiler ona ihtibar etmelerdi. Hem bu ayda di Edem balalarının di izgi amelleri kökke aşadı, kökke küterle. Galimler eyteler, bir yıllık izgi ameller, bütün amel kökke aşağı. Allah Rabbimiz ayette Fatır suresinde ferişteler degen sure var. 10. ayetinde Allah Teala ayette İleyhi yas'adul kelimut tayyib. Onlarga di küteriledi, küterile. Yaxşı sözler. La ilahe illallah en ağır, en kadirli söz dünyada. Onlarga küterile subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Yani şuşa sözler, yani yaxşı sözler küterilir. Hemmine şuşa sözlerini, yaxşı sözlerini kütere tırgan eybirlerdi, izgi amellerdi. Yani eğer de izgi ameller kılmasan, illellezine amenu ve amilus salihat, eğer iman kitirip kine şandımına deyip yaşasan, izgi amel kılmasan, ol izgi söz küterilmi. Allah Teala ite vel amelus salihu yarfa'uhu. Hem izgi amel onu küteredi, iskedi, kükkedi. İzgi amellerimiz onu kütere, kükke. Yani bizning urazalarımız, 5 vakit namazlarımız, bergen sadakalarımız, kılgan hacılarımız, çalgan kurbanlarımız, hem başka izgi ameller. Şuşa aydadı Edem balalarının amelleri kükke aşadı. Hem min amellerim kökke aşkan vakitte uraza bulunu yaratam deyip Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna göre eğer de indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine yerge tilegen kişiler bulsa, kızıksalar, bu ayda indi elbette urazanı tutsan bu sünnet bula hemminin ecri bik zor. Elbette indi Şaban ayının 1. yartısında uraza tutmasa kişi, galimler eyteler 2. yartısında urazaga kirme, çünkü Ramazan ayına kirgen vakitte halingni bitirge mümkinsin deyip. Şuna göre cemaat Ramazan aylarında hallerimiz bitmez için ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atnasına 2 gün, ayının ortasında 3 gün, 13. 14. 15. günlerde uraza tutkan.
Ул җәмәгать гадәти хәл булган ул сахабалар içinde. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган иң олы гамәл намаздан соң ул ураза. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне ураза тотуының сәбәбен сораганнан соң да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә атналык гамәлләр күккә ашады. Һәм мин шул гамәлләр күккә ашкан вакытта, югарыга күтәрелгән вакытта ураза булуны яратам ди. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, гамәлләр аша торган көннәр алар өчәү ел әйләнәсендә. Беренчесе көнлек гамәлләр. Фәрештәләр төшәләр иртәнге намаз вакытында һәм икенде вакытында һәм мөселманнар белән бергә гыйбадәттә булып, шушында намаз укып, аларга шаһид булалар. Һәм иртәнге намаз вакытында килгән кеше, шушы иртәнге намаз вакытында иңгән фәрештәләр икенде вакытында килгән фәрештәләр белән очраша. Икенде вакытында килгәннәре иртәнге намаз вакытында төшкән фәрештәләр белән очрашалар. Һәм алар җәмәгать күккә алмашынып, күккә күтәрелгәннән соң Аллаһ Тәгалә алардан сорый: "Кайфа тарактум ибади?" Минем бәндәләремне ничек калдырдыгыз дип. Белә торып, Аллаһ Тәгалә белмәгән әйбер юк. Ләкин ул фәрештәләрдән сорый. Шаһид булсыннар өчен, Аллаһ Тәгаләгә шаһидлар кирәкмәсә дә, ничек калдырдыгыз бәндәләремне дип сорагач, ул фәрештәләр әйтәләр: "Без килгән вакытларда икенде вакытында килгәннәре намаз укыйлар иде, без иртәнге намаз вакытында киттек, алар намаз укып калдылар" дип әйтәләр. Гамәлләрне күккә күтәрәләр. Икенчесе атналык дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көн. Һәм бер еллык җәмәгать Шәгъбан аенда безнең гамәлләребез күккә аша, бер еллык изге гамәлләребез. Шуңа күрә җәмәгать нинди генә гамәл, изге гамәл, гыйбадәт кылмыйк, шушы гамәлләребез безнең күккә аша. Фәрештәләр шушы изге гамәлләребезне канатлары астына куеп күккә күтәреләләр. Шуның өчен Әдәм балаларына Аллаһ Раббыбыз мөрәҗәгать итеп әйтә: "Ва инна алейкум лахафизин" ди. Кирамен катибин я'ламуна ма таф'алун. Безнең ди хөрмәтле язып торучыларыбыз ди. Язып торалар сезнең ди изге гамәлләрегезне һәм ди гынаһлы гамәлләрегезне. Һәм алар сезнең нәрсә эшләгәннәрегезне белеп торалар ди. Ләкин җәмәгать иң зур ураза ул Рамазан аендагы ураза. Элек яшәгән кешеләргә ди фарыз булган кебек сезгә дә фарыз кылынды, саналган көннәрне ди ураза тотарга ди. Саналмыш көннәр ди. Авырсынмагыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Тиз узып китә торган көннәр ди. Кадерен белегез ди Аллаһ Раббыбыз әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз Муса алейхиссалам турында әйтә. Муса пәйгамбәрне Аллаһ Тәгаләнең кәлимуллаһ, Аллаһ Тәгаләнең бердән бер пәйгамбәребездән кала саллаллаһу алейхи ва саллям тау башында, Тур тауында сөйләшкән хөрмәтле пәйгамбәр. Аллаһ Тәгалә әйтә Әл-Агъраф сүрәсенең 142-нче аятында әйтә: "Без ди Муса алейхиссаламга ди, Мусага ди вәгъдә кылдык ди 30 көнне ди. 30 көн торырга тауда. Чакыра үзе белән сөйләшергә, Таурат китабын бирергә." Галимнәр әйтәләр җәмәгать,
Şuşa ayetni tefsir kılgan ılı galimler eyte, Allah Teala onlarga şuşa müddette, şuşa sırokta uraza tutarga kuşkan. 30 gün boyu. Cemaat bizning kibek tugil. Sehar aşap hem iftar kılıp tugil. Bir tutaş, bir tuktamiça hem tefsir galimlere eyteler 30 günden soň özüňiz bilesiz cemaat urazda tutkaç kişinin avuzu içi temsizlene bitindi. Ol bir hoş isli yapraqni alıp çeynegeç Allah Teala onarga nik olay işledin dip sıragaç senin bile sileşir içindi. Yani sileşir vakit ciddi. Tağın 10 günni isti Allah Rabbimiz. Ve etmemnâhe bi gashrin hem biz tamam kıldık Rabbisi Allah bile sileşu müddetindi 40 gün bilendi. 30 gün onlara tağın 10 gün urazada bula Musa aleyhisselam. Ni sebeple Musa aleyhisselam üzün ruhi yaktan ezirli Allah Teala bilen sileşuni hem üzünün teninde, üzünün ruhunda çistartıp, paklap, ezirlene kabul iterge Tevrat'ını cemaat. Allah Teala'nın kitabı bulgan Tevrat'ını kabul iterge ezirlene. Allah Teala çünkü paklıkını yarata, çistalıkını, kişinin küngülü saf bulganını. Hem Musa aleyhisselam peygamber bulup da küngülü izgilikte bulsa da cemaat Allah Teala'nın sözlerin kabul iterge ezirlene 40 gün boyu. Hem 40 günden soň Allah Teala onun bile sileşe hem Tevrat kitabın biri. Mene cemaat demek biz özümüzün ruhimizni, kalbimizni, ana türlü şeytirge bula. Köngülimizni, kalbimizni, yüreğimizni, canımızni dep eytirge bula. Çistartabız cemaat Ramazan ayının urazası bilen. Niçin şulay dep eytem? Çünkü Ramazan ayının urazasın tutmayacağına, eğer bir kişi düşenbe hem penceşembe günligine tutup Allah'ın rizalığına erişerge tiliyken ol ona erişe almay, çünkü Allah Teala'nın baştan farzlarını üterge gerek. Farzını ütemiçe Allah'a yakınayıp olmay. Onlarına kile cemaat nefil namazlar, sünnet namazlar, vitir namazları, onlarsın teravihlar, hem başkalar en birinci cemaat Edem balası yakınaya farız namaz bilen, farız uraza bilen. Allah Subhanahu ve Teala bizning kalplerimizni pak saf kılsa idi her parçalarımızın da. Şuşa ayda da hem başka aylarda da izgi amellerini kılıp şuşa silengen şuşa ayetlerden hem şuşa hadislerden gıybret alıp Allah Teala'ga yakınayuçu, onun yakınlarından bulgan, yaratkan bendelerinden bulunu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala nasip etseydi. Şatlık siyinçler bilen Ramazan ayın karşı alıp, şuşunda şuşu mescidimizge jıyılışıp, teravih namazlarını okup, Kur'an okup, zikirde, tesbihte bulup, dualarımızını kılıp, izgi amellerini kübitip, başkarıp, ihlaslı, izgi amellerini başkarıp, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala özünün rizalığına, rahmetine hem ahir şikte en hürmetli bendeleri için, siyikli kılları için ezirlep koyulgan cennetlerinde, Firdevs cennetlerinde uçraşularını barımız içinde Allah Subhanahu ve Teala nasip etseydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء